Hornbill weekend hon and campaign na vegan chibai tu nei ho pi ding a hi le gam sunga ding a entrepreneur le agriculture lam ai ke le farming lam milo ching le ton tak ma ma hiya tu nei ho pi ding a hi le Dr. R.Sanga hiya pasang hiya so non tel thei ja na tu ki pal tu kon ge na hi ke le ka ki pa ke na company min le na project min banga company chidiam enterprises thangching harbors enterprises kichi bangja thangching chi thangching kichi kha kapian nanu kai ma ma yin 2007 a honom lo san ama min man mo na dia 2008 a lemongrass farm panto commercial plantation kha 2009 a yin pucha kha farm ki pai to we en tu te hem pe tu nei ho lim na ding a hi le zo huan le zo house le I house teu sing tang mi te farming lo ching thiam lo ching thelo tu nia yai thangching products promoter Dr. R.Sanga perspective a par ke hoding hiwa yai ha holim pan ngal dinga ikam so ke kai chang kha farming kha lo sam salwai nga pensioner te na ri chau government a sum tampi nei ding retire cha kha huana vagyak zel ding ai ke le ki huana chawa hi ding a hoi sa kai chuke nang na mudan ba yai ka perspective diglo ya non gen thediam sing tang mi te dia farming ki pa wa ye farming kichi ei pa bina zong huan ka chi me yaken article khong ka gel chale zong huan ka chi pe male farming chi na ka zathi chi farming lo wa kha atak taka tu nung chiang a kha I kho sak na economy kha sang ni lo di a yak bel zong do na teng atam zoi le I zo gam pen farm bon na dia Manipur hill area pum pi kha climatic condition hoi luwa hai chi ngei ma pensioner ten le bo le hi thei tham hu cha banga hun ol zat na di bang dan le la bel hi vet lo di hi le la mai ve a yak chu kingak na tham nek tak zon na a kingak na tham a hi chi kha practical a tu ni ta na hi den again ma kum sang ni le gia ta ki pan to wai na kha practical a kingak na tham ai chi kha ki experience ta mo wa ja ka farm bo kha hoi lua nam changkang zo le ei sanga sum hau zo le apil zo ten kha adia ka phajang manipur phajang mi ten hi sing tang gam honet la sak na ja ku kha seminar le program tu ma kihelten sam ta kai mana akibil si naw cho sing tang gam hileria hi bang chile ena kineya farm dia bang cha bol thei di chi kha akibil si naw le ho ja ka farm hi hoi a hi nek zon ne dia ta ka hi america kam bang yala va ho in va mui ke le leng farmer achi pek maule a class kha first class a koi no in adang te government service kong company a sem te kong chu just professional lo mu na nen mu na hiler farmer achi pe maule chu ma chu hu ya tung lam pe ka koi farmer chi cha koya ki koya in farmer chi cha late wala ki koi la ajak chu education a hitale ong bang ki ma kha iniam lai jiak ei dio chingai to na ka ne mo wa ya ka kha zong huan hi na sat taka pi bol dia hi huai hile on gen subject leng mo poilo tu na en le han coronavirus ichia covid-19 pandemic global problem hi pai le
upate na ke nu ba kia hippy hong len pe male anunga zui chu femin kial pi hong tung di che huai ma kha honorable prime minister in leng the hiding in pumodi in kha to farmers te adinga sumi hai za crore huai za hiai za chi khat chi chi scheme tuam amanom lo bang ne tam pion koi tam mo wa ja ka femin hong tung di mana he ei porin le sek neu ta le manipur context tua yet le ikami chu tu ka hoi bang ma piang sak lo mo bang zia kin farm bol na chang a thei kha ki tom lo lai mo wai la kan rebuttal jol dia mo sang kan dong jol dinga farm bol na chang thei lo chi ke la farm kin hak bol wain gam teng ki social hilele bang ma piang khelo lo hi ho a le tin som thum tin sol ni khong kila mo asumai hisab ale kum khari kho man kha sang som lenga khong pha ai ken lo ai product te la tam de au mo chala azwang na di lo zel farming again laya bang chidan farming again kum zahat wali hi te kha farming nai lo ya banga to na ken kha i traditional profession zooming cultivation shifting cultivation ne to na gen pen mo ipu ipa khana hu ya i thei ma time immemorial chi jen ni a kha tu kol to ya mo lo khuata huai pen ka shifting cultivation chi hiam zooming cultivation hin chi huai pen kha scientifical taka khe bidan le tu ni ta na ngai tua khia om lo khanna ani na kei pai pi dan on gen le alternative means to zooming cultivation kha zo huwa nai chi ke cho aziak bang sing tang pa lo ne na tua again shifting cultivation pe na kha i kum khata kham nei te ki pak ma mai ve ai le hoi khat ve ken 1989 lakhin ka the ani ka the nom ke calculation board ani tha bang za tung hoi bu kham nei tin jang nei pa kha ani tha kha i sap sak le akum ton tunga huwa ya ki engage sei chiang mo dere le tung loi ve dere chi chu paisa som le ni paisa som le khat point nga khong tungi ve wa kai sap la ya huai le chu ai le huai la 89 88 89 na ni khata cheng som le ni yam dere lo di chile kwa ma un lo di zel ai ja ka a huai ani tha huai ja pa pen apa ki pa in huai pen kha fruitful lo ve fruitful talawin chen a fruitful zo kha atam medicinal and aromatic plants spices horticultural farming chi khong mo alo a farm pen hectare khat le la leng wa singtang pa lo ne ane a hectare ni nei sang kha aga tam jo wai kha i nang tun i next question kon dan mai nang tu to lemon grass ka hectare bang za ching hectare za khat le le hectare za khat na chin na kha na investment bang za pha atunga investment kha sum alut jeka say approximate exact ka thei ke mo 20 lakhs bel chini 20 lakhs wai kan tuin na investment te khan mu zona ya le bang chi ai akum thumna ki recover ve ke recover vek mo a market bang ma boilo market khatu ni ta na ki supply zo lo demand kha sang zo tam zo tu ta na ki supply zo lo ai le yai kha nang invest di sum na ne jaga kha wai big scale a bol the nai chu lo kho mi khat invest di nei lo khat wai dan khong ba gen mo le a practical diam banga challenge wai kana nang sam ngai ya hisab tham to na gen kha gam lei tang ei ve mo gam lei tang nei lo in bang chi bol thei di okay wai pen kha ki ngai tuen lung si ma men a bol nom dang bang om ni tale alam pi om thei chu ken haw sa bang za hiam ana contact khatai nga ei pawna agam gam sim ki cheve upaten lo bang leng khwa le khwa ki nai te den I gen shifting cultivation a leng gam kha va simu wa gam sim cha kum top chenga abu khong thak pen kha tin nga ya tin som yam pia mo in adang teng kha alo nei adna sem tun tang huai ma banga lease deed bol de lease gam si mi chi mo agam house te to ki ho tuak de lease a bol ding I hai chi chin di zila
akum pen kha fix di in huai kha extendable abol zom nob le akum pen aung be chianga akum dang belak di mo ku cha kha hi di chu huai dia ha sa te le hai non lo chin to alei tang kha amao anei tu da na o mai chiang wa alei tang i cha wa pa ma vani thi hiloi ve alei na ga un suan ngai wa ga suang dia amao ken la bor zo lo mo wa zia ka farmer te lo na se mi te na agam kha vasim di list di ta wa kha ni dang in tang seu bang i chia mo tang seu pia ka pia di mai voi ha sa te kianga wa ha sa pa la agam le tang ani man anane khading ya agam bol alo na sem tuin la aga ni di huai tang seu piak le list di ta ya a fi piang nge le ka ownership wan le confirm lai chu agam nei tu hi na kha wa a benefit ta matam gam le tang ke bin da le hi lai de to chu nang investment din na ya house te le na ki pak sang zo ale ong wang oi mai thei mo ai la khata ga sum le pai nei lo kharin ye kon kho phot dia ga chang kon pe di chitamok chimok le ama dia le risk house ten lak sak dia mai ke le pezo tak tak dia house pan le trust call dia chi le ngai to tham ching thau lo mo wa chu he chai wa ga gen maya bel thil om tak thili thei le bang no leng ki hi dan chileng kalung simam dan bel pang khom di farmer community te khami bang za yam kiloi khom ding in ho cha a group a society chi yam le en kha a ha sa te ho pi di in here na sem te farmer community te to kithukim na ne ya ha sa te to mo ko cha pang khom a kha amo puang na kha lak pi ngap ke ve na sem ut tak tak farm bol ut tak tak mi ai le ha sa te le convince da kilamen ke ve okay to anang ger big scale sum investment nei ding in a systematic a bol di chi ya mo hi lo farmer te et chen hi cha long term product mo suma hen thei mai zua meng thei lo te ku ha sama ma to te ding bange advice ni ge no dam te advice chileng suggestion ka bolu chumo farm bol ki chi mi ma i thei di omin chi hoi ka bangai chile short term medium term long term ni to lemon grass khong kha short term ni velaya bang hangin cash crop to ki bang a first year akum khatna isuan kha hoi kum sungma ni ve ki harvest man in akum ni na ki pata aban tenga bel li ve ki harvest man ni ve hoi kha bang ji dena expenditure investment capital khamo kin taka ki recover thai hoi inchin hoi ja ka long term short term hi kom medium term ale pai to kom the wana long term ale akum thumna ban akum nga na pata chu long term kha suk jok di chu to lemon grass kha gen lai ta le mo lemon grass kha khat ve suan kha scientist te ka consultant te le ka advisor te non hi dan wa bel training khong Lucknow banga vakikuan Kanos banga vakikuan wa changa Jorhat banga vakikuan ahon gen chiang wa bel khat ve hi suan kha kumnga hinga hi che whereas practical an hi le sagi sunga wa ya hoi wa cha wa aung hoi non lo changa kha uproot di kal khe di athaka replant bol di replace di chi cho on hil dano ken kha kai chianga kha hiai chi mo ka ali am pia ki bolu te chianga wa ajung ten kal kia ka transplant va bol non dia ka expenditure tam lo ai danom di chen ni khat kha ke sing ta nga online a sing ta nga khwanem che ka ki pianga khwanem che ka ki khanglia ni cha kha bi family ye ye lemon grass ka intung dia ja te bi mo ane bi kha aung ka cha akan ji nga yatan bang sel mane ve wa kalung si mau min chen experiment practical a beta sangam khat di vel kha tu mei lam bol sakin February kha hal to sak ani ji nga yatan khong sel nga le ve ai le ka scientist ka consultant pa kyang ka gen le a quality lam effect lo di mo han che thei lo wa jo ken scientific ta thei lo helele
transplant ball bangkat uproot ball transplant ball di kha expenditure sang lo di wa ja kai thei lo di hi cha hi di kai uche le lab test ball ngai a wai area tinga kha atuam vilina harvesting na ball chengona a oil non la di hin sample non thon dia lab test body a quality effect lo okay hi thon so lab test on ball bang ma akilam dan na um talo hoi mo wa ja ka kum khat ka so no kha kum kwa le khe ngai lo ka hal to sum ngai lo hoi kha man kha o researcher khat nei ve nang ko scientist ten ka the het lo thei nei ve kan chi yen da ni ka ya indigenous wisdom indigenous wisdom ngai dam hoi ma mai mo pasang bangja siltam pi bol thela lemongrass na tele nang khovela bum bangja ki bang khat to chana process le market te hela bang na chipiaw ye mi thano mum katale mo don na hoi ma ama ka ki pa lam thon dong kha ni ve lemongrass bangja ka ki te azia kha o me ve ken kha ihai chi chin di pen kha farmer in chu i thei ma sang ngai mai ve hoi dia kha research kha tu lai bil technology hoi lo ta mo google search bol in bang hoi di bang pen hoi di chen hoi changa a scientist te khong konjal se lemongrass kha bang jaga kite domestic animal igan huangvul gan ta ten nelo a odor agim jia ka fencing ngai lo pa in then again mga short term dia awai na so akum khatna ni ve ki harvest man akum ni na pata live ki harvest man e chianga kha kial la pe ve in guta te akipana se pe ve banga nga se guta ten va atin la le ko ya ko dila azat na di om lo mo a factory la de mok lo di chianga wa jaga lemongrass ki te le ve bana marketing lam kha survey bon masa marketing lam survey kon bon non cha ka hi tung kuma chu are chunia mania me ve inelen a graph kha kon et chianga kha te na cha kalto ya hoi di to di nai gen te ting zia khong to mo wa ja expensive lo bana gan i ha chi chin te gan non nek sak le kha ya boy ve fencing to wai hectare acre in gele acre zani le so nga khong fencing board di ki chu thuna mai lo chu product sale expenditure sang zo ti mo wa ja ka kha azena ki jeni mai e lam zo suan te teng in board ai le tun no na bol te khu bang na lo we lemongrass na arun a process bang chum nang machine bang na chine lemongrass kha ya chianga kha steam distillation kitchen mo a huan nai chi mai di so ngan huan to ki bang wa ngan huan to ki bangin wa yon huan tak changa tui to a oil kham pot khomin wa ki do ya container ka to wa do changa kha oil ki chi himim tui ye water mo te sang kha jang jon atungam kila mai le wa ya a koi na di a container danga a koi na di dang yon lak cha a wa tam chat ilag le kha filter dang ngai non lo filter sa hi mai in marketing kha tuni tana demand ki supply zo lo no he an supply de we tang pia ya ki pana kha ama salam teng cho india sunga company tuan tenon do pun mo e sangin azmal group of company ki chite kha dubai banga kha showroom li tak nei ngai ve mumbai aleng showroom li le nga nei to essential oil kitchen essential oil a expert yum chen hoza ya moi ve asaba company li an PMNC yon mo ane tu pa pen bang kha MLA chingi ge mai ucha ama company li an takai ja kwa kha hote kyang bale training a ke wa ho khang ke chu 2005 6 hilo 2007 ege 2007 of training ke chu ama company R&D center bang nei mo hote kha kipe masa huai zo adang tuam man Delhi hile Bangalore ate bang kha Falcon company te bang no bo mo hote bale kipe kha zati tu a kham nge nun le export ki bola pata bel
India are niam zoi mana kipe un non lo mo no tun packaging vel bang vel na bolo mo no bang na bolo packaging leng bol tua a thot khiak di te pe dai le a container kha a bom kha aluminium mo ama chu plastic te jang wa te kha hoi lo aluminium 25 kg capacity mo wa te kha ke ko yin cha allo ma ke ton taka mo in huchilo aneu 15 ml a packaging ki bol le min 30 ml 50 ml 100 ml wa te kha packaging ki bol mo tu ta nang na investment te to ne chabang ma kisian no looking back kisian am lo mo kisi lo him hi zel di si matan hi di mai midang lung lurum tale small scale in bol taw le nang na la pie di mo in partnership thei danu mei om tham wai kha zan ma le training ya ne ki ve wa entrepreneurship development chia kha wa program ki ne yin farmer tele bang jai mong pai hom mo ko le ka ge na spices le ka ge na abik takin ginger sing mo sing le lemongrass a ching na omwa azuang na din na buayo le na chinu na produce za hon lak sak di kai chige be ai tamin lemon grass pen nang specialization hai ta hina le gam sung ye da le practical li mo a simple in practical in vai khana email ei te atam zoi mei te huan bola pan por ya ei miten me lang pang ki bol siam lo ma tamin na lunglu na le na study kha nga hi ei study chia ai le ka bol chet ke nai le ka ngai tua na bela oma ka ngai tua sa ka mo in depth study chu bol loin example khaton gen le ma khathum pai khali khanga vel pai ta kha pasikhom mo ikutai kil le hi chi to kai kil thei kha somnia ya bungwal bazar wale ke ve sala ka hel ni chi mo ai le zanal ma sa kha wale non angei ma atoma tam ki bang somnga na le sakwi chu wachiam lui kom la hi banga cha man khang han na lom lo me chi khan tel 150% na khang sak ni vi wole ama somnia ke le to somnga le chi chu 150% na pungai ve inflation khoi ja ka ye ko ya pata hung pai yam dimapur lai nang pai mo chi cha lockdown ja ka man pungai ve chi ma lockdown ja ka pung chi a petrol bang ja nga ya namu naw ko na lang na sing tang la pat chi je a swak tun kha sing tang la mak pat na la kai le hi chi lom lo ma khan sak kha angai nam lo we hi ai la mong pai te apun le chu lockdown ja ka transportation boy wa che le ngai khat wa le hu chi mok pun thei le lo wai dan ka lai chi ma hi le wa chu patwam tuan lo in wa ja toi ge no chu non dok na ji re na lemongrass pen kha khovel pum pia hoi pen ei chi thui lo wai ve lekin bel hoi sa hi ta mo pathian pan pi na lo ching khat le suak ta chi pot ni national level and international level hon thei phataw mo lemongrass cultivation ha toi te pasikhom lel agam dian le ngai lo sangam khat le la ching le in kwan khat ki wak zo di hi da ne be ye cha so mai zo thei le or even 20 as wa ki le ki wak zo di apuna punga te ve pasikhom kha kana pa lai ka pu kha huwa na lung lu tin kitchen garden ne wa huwa ya kha pasikhom mo min chen kala chang ani ji nga cha khana khang han mai mo chala lak di mai a season chi pi lom lo jo ho ya hoi vai mi chi te ho ai ke da tang hi ti tam lua to kang dor khat mo pasang nang chana manufacture le machine tan pha zo na bol to te khu no man na ki bol to mo company na order mo hi lo le na bang khat na he na te ve lo manufacturing company omin wa te pata order ide dan ki gen wa dung jo ma hon bolun chan thon okay hi tale igam so ai rai le hai kung mo in zo sa hai dim pya min lung ne ta ne lo ta min wala cha tu la ke su ei la hai du chianga kol gamai le cha sela za som yet vela ke le tammi igam sung product pomegranate itale hai hitale thei tam pi he thei dim na tam te vel nang lemongrass te initiative na la banga
pineapple bang tu lai mo kho sabung la jwa thi lo mo ya tamma he thei dan ni table packaging ei maun product hai bang he tali hai pum kharai fruity bomb thum bomb li suari ha tamma vel nang ngai to ngai gamin innovation ama mo product za dan ki thei lo mo tammi na farming lang kyau lim ngal hi chen tamla ki pa wai ma me wanan do it's under process to ka ki to le tu nia in ka bolwa here in ka bolu kha essential oil a di big chu hi pot machine kha guk sagi velon ki install le evidence cha wa kha fractionation machine kho wa changa manufacturing dup mo banga agar bati chi mai di chu ai kele sa bon a lemongrass oil gim nam ving liril sa bon thei di be chu wa le lemongrass te le be wa te khong wa na room spray ama a kha insect repellent property kha omin chin kan hing a thau pi thau vui thau si thau vai mo a biek taka thau kang wa te kha repel hol mang vekin chen wa changa agim la nam tui mo arum kha fresh sakai cho wa cha moisturing mo room sung khai cha bang chi dia I tui pai chi ni sakin chen wa khong bol dia to ki in to again fruits ei chu mo fruits lam to ki sai mango hai pineapple ai ke le leng thei suak lue ai ke le adang dang chi ni hiai te kha lunglu thoi ma hileng a demand kha supply zo di tu ni ta na om lo we tun manufacturing unit setup tak hile white manufacturing unit kha khol khat kha aman tom khol lo win mo atom pe na lak som guk som sagi khong bang lei mai the even crore khat wal bang lei mai the a leta neu dung zo ya wa ya ka kha farmer de na ka gen banga in cha huan neu chi chik bor zo om khama ni le large scale bolom nai lo hanga mo ko te kha ki setup the lo wi le tua bel farmer te tu am to bang ki ho pi alung lun na la mo hi diu wa ya aga erla tham azui chini atui suk tham anei nge du le akhol koi di mai aro kha juak non lo di in hi thei ngel le mei kha apai hoi le electric bang hoi ngel le cold storage kha om nge di out of season mo in season and out of season kha fruits te kha lam ka bazara kha ever available hi di wa to hoyam thei lo I mei hoi lo cold storage kha apoi mo wa dia hoi ting kha gen sau le kha agwar min lam bang hon he kha jel di mo chi dan chin ma gen sau khol ke le mo ai le mo pasang igam sungai che ne unemployment sang ta mai ha mo unemployment ha sat dan chu government teacher sumale di ki tu tho mai mo si police te ngon mo tam te hi culture I ton dan mi khat hi la sum them khat khol di ta ta de kham le pi chi tu ne tam ba nang enterprise nang pat hi mi bang jan employee a regular basis payroll la chu farmer db kina in kwan giat a hiwa chinia angels place I oma mo angels place kha payroll la kha mi som ni la khat aki go ma kha som thum bang pha regular basis while wa daily wages basis kha nitte ngong kilo mo peak season chu zakhat wang zala som nga bang hong kwan ni khata wa cha peak season lo de wa cha regular hong kwan chu mai ve a payroll la sorry a payroll la chu hilo nitte ngong kwan mai wa te kha khen cha som ni ba som khat ai un le zo som thum som di som nga tan chu normal si mai ve cha ni tenga wana alo ka piak da nu kha hi cha hi ke ve wa weekend a piak a kha pilo kar kha tong be chiang a wa kar kha chung alo kha ki gin ni tenga ho wa ja ka monetary benefit kha gen di tampiom ke le huai an na se ma hong om te lo di tu ni tan tat sat lo wa a ki piak ke le huai len kai sin na da na bel a profita kaam ke
a profit asim practical example on gen le lung thul khomi hin chin hong pain farm manager pa kyanga nitinga kilo ne diom diam bachi nang kwan di lo om de tapa ta ni ka ne hin apan lam si san tai chiang na kata te le ka sim na di de kai singat kha lung thul sanga sikul hoi zoi cha singata in lo om di nitinga kwan de kata te sikul kai na por som pa si sat ni chi nitinga kwan ta wa ka kumbang em pai tai ve in atate la wak zo ai no man di la pe zo atate la college kai khat bang graduate jo jen ta mo khat ben college am lai boy bang ka ke ki pa ke ve farmer na sem te kha daily wages this is a sem khami tam pi mo example practical de non gen le lung thul ko mi hin chin nu pi khat apasal sita ale ta ni ne atate sikul kai na di le khazir sak nuam che singa ta sikul hoi joi changa in lo hongom di kata te le khasim sak de wa khanit te nga kong kwan ke le ken sum ne lo de kai che hu che le farm manager pa wa hopin hong kwan ni teng chi kwan atom jong gen le mo atate khatin graduate ta khat college kai lai wa ma le ki pak ke la ki pak huai bangin kha farm ball kha hon han thon hon encourage mo thá hôn bia về thá ngã mà kêu về kia bằng ikam so farming ye chen hi tam zo investment athan op lai ta chon thanwa mo mo hi long a return lo je ni bankrupt a hi lo le sustain zo lo mi to nang initiative to bang din munding the i chang chu na gen thau ta bang hi stability le i outcome ding kamu da ni na mo ye kha ken le ka ina ka sui ta na kamu na chu farm ball di government pan pi na nga di subsidy mu di hi di government pan pi na kine ma wa ki ngai te kha alo sam di sa ki pane ve ken ka pata sum nei tuan lo ke ve mo in atunga kha neu chi ka pa mother plantation akum no na commercial or kum tenga extend ucha tunia ye to den again ekar zani le som nga bang hong pa te ta mo hoi chen khat ve tua large scale of di chi le chu ki jong lo di sum how sa ta ki pani ke le mo e ko nga de kha voi haksa wa ja ka kum tenga expand de kha ki sak di ilung sima akum khat na aga hom the te de la gen short term pa di ka chi na ja huai ja ke chu ni tenga ne tom jong hi anga huai ja ta ka akum khatna aga mu theya ipat kele kingak jo lo di lo sam di mitam takin wai ngai to lon a short term a pan lowa medium or long term a pan nga denai ge hai bang bang ga nga ngai bo jong ta chi khong hoi lua hinapia bang ja nga wai sagi bang nga ngai mo jong ta bang wai sagi sunga bang ni di hoi hisap palowa min hi hoi chi mok ja hi mok di lo capacity ki thei di hoi capacity dung jo hi ding kum tenga ka extend de hoi le zo lo diom lo government a kha pan pi nai mu jen le o ki pa wai na non je ne chi le le ka ya mo hoi ja ka wa ki ngak lo di ka chi nom nai cho i mu thei le hoi lua le wa ki nga sa hi le lo sam dia ki pan i chi ut ke cho ona i khut na set mo ikuta sem de ke bang le sem tun ke ve akum khat na ba hileng hun ka ne tam lo yak ka sem tam ke amo amu na ka pai cha lei bang ki to mai wo nuam ki sa mo cha kha hi to le na sem te leng huan kha lei bang i va to hial cha bel athu da na anei tu da na omi cha kha amao ba le hong ki thalo pu mo thao hong nuam pu chi da no me chu to hi last question ni mo to na interview na farm hi tammi na thangching product hi mo well established ai ta bang chitu in workforce na mo moi bang na scale up so me mo for example long ho sang tata tinga lemongrass ke bol bang in zwawang chitala chin now mi ana bolud mo nang farm selo ana bolu nang kwang zwaw dum tala prospect bang ye
program awareness program khong kha ka sai se kwa mo wala ka gen tam pen cho farm panun lan azuak na di na theiwa na zuak theile well and good hoi lua ku cha zuak na di lam theilo hi vengo na chiule na produce za kenon le sak di a marketing kha ke na lam pi thei ta kai chiang ina hon le sak di huai chu a red kha o me chu mo ya mar wari te khong ina sing ching te khong au dan na kum che khat chiang a red sang akum no na kia akum no na tam chi te lo di national red o min chin thil pe ma kha ko national red kha ko yakimu google search a bole ki mu ve ke ve huai google search na bol a red za sanga za khata tam zo on le sak di kai ka chi lai tu nai chang na din lemongrass oil kha akezia kigen ali ku chu hinain chin a oil hinain aja cho biomass ka kezia ki chi ya ka international standard dana mo kezi khat kha sang khat man national anai tale sang khat le za khatan le sak di kai chi kai kezi khat kha sang le zan ye le sang le thuma le di himai kezi khat kha zakwai le sang zakwa le som sang khat le sak di wai di tanakap kachia me cho farmer te ile hi omlo hollo district da chu om taw mo ale le kale sak renga chandel district riki hawkit keito kitwa chimai ni dana kha hi pi chingta tuna ukhula ki pan le la tameng longa kum thak che pan di a medium ta cha district dang ten kha a district sa kha ki thalom zo we ai mi lam kha bang chi dia ma e huchilom no ma lunglu lo nai lo mo ada ni le Hornbill Cable Network entute zo sia tu nei holim now ikam sunga farmer te hi din mun yam taka pat asang ben tan tung the hi chi inspiring story le lo ching tak Dr. R.Sanga ki pat holim nai ngai ke tawa yain kha ngaihdan tam pi le insightful ideas views tam pi om dinga yai ti apa ni le na ki ngai introspection ni bol ngai dinga ikam sunga farming next level bang sila ding chi apai ni te la khada ya ma tunin ho pi ta Dr. R.Sanga chuma nang hon pi non ho pi jagen na to ki pa to kan gen hi pasian in initiative on goljol to le lo ching tak le international lam ka khovel map up to zeling pan hon la to zeling Hornbill Cable Network pan te sang na kon la na he ki pa ma ke le Hornbill te don pho pha interview nong bol ha lung dam pu mai ni